Slav û rê ji bernameya hilbijartinê ya xwecihî ya 2024 wek hûn dizanin hilbijartin her bu her nêz dibe îro em li Elbaqê ne em ê ji bo hilbijartinê mîkrofona xwe dirê jî gel bikin. Pêşema hilbijartin hene, hilbijartinên xwecihî Sûyiyekê Adarê. Ev hilbijartinê çi hêviyê dide we? Hilbijartina yerel ya şaredarî ye. Hilbijartinê me her tim dîrokî ye. Vata hilbijartina me ya dîrokî jî heve ku ji ber ku ev sê dönem me qayyûmek em bi vatê qayyûmê bajarê me dixwazin rêve bibin. Em jî ji bo hindê dibêjin dîrokî ye, bi rastî dîrokî ye. Dema xwe rêvebiriniye. Ji ber hindê vata wî pir giring e. Pir mihim e em giring dibînin ser hindê wek gel em dibêjin em ê xwedî lê îrada xwe derbikevin em ê vata hilbijartinê ya dihêla demokratîk ya netewî ya netewî demokratîk em ê nîşanî gel bidin. Em ê nîşanî hemû partiyên siyasî bidin. Endamên ku partiya we diyar kir hûn çawa dibînin? Endam ez vî avayî bêjim her du hevserokê me pir pîrozin. Keda wan sax be cesaretek pir medenî nîşandan zaf başin. Lêbelê çiqa jîr bin bila jîr bin wextê ku em bêjin derdorê endamê me hêza gel nebe kêmasiyê çêbe em baş dibînin em pêşa hemû tiştî fikir ramanê wan baş dibînin ji ber ku fikir ramanê wan pergala demokrasiyê ye ber hindê serkeftinê dixwazin her tim em gel hevserokê xane. Dema ku hevserokên we han hilbijartin demildest hûn dixwazin çi bike ji bo Elbaqê? Çi hewcê heye ji bo Elbaqê ji bo xizmetê? Me destpêkê ji go bi rastî em mexdûrin. Em mexdûrê qayyûmê ne. Qayyûm vata qayyûmê pir bi vat heye. Yani qayyûm dibe ez hemberî qazanmaya demokratîk ez ê êrişê bikim. Yani vîna vî gelî gasp kiriye. Em dibin ev qazanımê me wekî gel demokratîk destpêka hemû tiştî em wan qazanımê xwe hiltine dest. Gor van qazanıma em dibên derfendê şaredariyê pir mezin e eger ku endamê me partiya demê rêhevalê me bixwazin bi derfendê şaredariyê xizmeta pir mezinê bikin. Dihêla çandî, dihêla rê, dihêla avê ser esasê kooperatîfa dihêla heyvan cidî em dikarin bêjin yê xizmetê pir mezin bêne kirin. Em bi rastî jî kelecanin ji bo hilbijartina şaredarî. Em bendine. Em bijin Sûyiyekê Adarê bila bê yekê gulanê jî înşallah em wextê ku êdî îrada gel kete bin kontrola gel gelê awayekî demokratîk awayekî adîl yê xizmeta pir baş bide. Bangawaziya te ji bo kesên ku diçin ser sandoqan dengê xwe didin çi ye? Ez navça Elbaqê me bi rastî navça me pirsgirêka navça me ya herî giring koçberî ye. Sedemê koçberî jî bêkarî ye. Bangawaziya me ev e. Ez bêjim ev hevalê ku niha vê gavê serkar. Dihêla her çar aliyê Tirka velat. Ez bêjim hûn kî derê dibin vê derê bin. Bigîjine büroyê hilbijartinê Dem Partiyê bi rastî rewşa Dem Partiyê pir xurt e. Eger hûn jî bên xwedî li sandiqê xwedî li îrada xwe derbikevin em ê pitir xurttir bibin. Ev jî dibe encamek li hemberî zihniyeta qayyûmê. Baş e her hevî gelek sax bi spas. Spas xweş keda we sax be serkeftin ji bo gelê me. Gelek sax be.
انا مرحبا سلاو رئیس علیکم سلام سچا سا ام دخوازن دولت ما چی به امی حقی خواه گره امی رعیا خوابن خواه ساکت گلی ما بتومی ملاتی ما سچا سا انا وقت دزانه پیشم هلبجارتن هنه هلبجارتنین خواجهی اف هلبجارتنه چی هیویه دوا گلی جندی دمه امی هندی بکن هندی داملک خونه ما هوا امیش بده بن امی رعیا خواجی بدن امی رحی خواجی بدن جانی خواجی بدن انا به اوه دو دونمان سه دونم الوی داری قایما داویجن در حقیق قایمان ده هون چی ده فکرن؟ قایما جی اکا خواده ده بلا ندن چرا ده قایما ها امجی بیناوان دولت آن خودی دولت ما هی دولت آن چیته هی دولت آن باشته هی دولت آن راحت حق ناده ما ام کردن حق ناده ما به دماغ پارتی هوا هات سر شارداری آن هون دخوازن چه خدمتی جورا بکه؟ ام دخوازن همه چه خدمت راستی ما ها ساملی ما ها تام حسکم بکن چه خدمت ساملی ما بیامی بکن به هون دخوازن ین شارداری جورا چه خدمتی بکن؟ دماغ ین پارتی هن هل بجارتن چون سر شارداری آن قایم نهاد بو هوا چه بکن؟ ایدی مرا چتکن کیفانه ما دوی اوجی دستکی بنا ما اوجی حق بنا ما ام حق بنا اون بلا اوجی بنا ما زوری ما ملاتی ما اقابای ما دوستی ما دجمنی ما باکو دنی چای دوست کوی با یه دجمن جی بلا برجاب کبن پیتا ده انا به پیشم هلبجارتن هيا جبو وار هلبجارتنا کس دچن سر صندوقان جبو و چه بانگوازی تهنه چه گوتنی تهنه جبو کسین دچن سر صندوقان بده سچا ام دخوازن همه بلا چی با بلا حق با بلا درست با بس گلی مرا بلا جندی با بس سک من نزانم باشه گلک ساق بسپاس خاطی تا سچا جبو هلبجارتن ام هل نافچه وانا ويك هون دزانن هلبجارتنا خوجهي لپیشیامه هيا اف هلبجارتنا چی وید دوا اف هلبجارتنا جمرا گلکی گرینگه جب خاطر کو با قایم ام جار دی راکن ملت ما نفسه که بستینه داکو داخوازیا ملت ما جویت اجه ملت ما گله کیف خوشه ملت ما گله جهیزه و صد تقصی امی سر بکوین پارتیش خواهد جه مایه جه کردستانیه نه جه هیچ کسیه خودی سلامتی بدهتن چه کس بلا چه شبهات نه بتر دلی خواه سرکتن هر یامایه امی هر سر بکوین ام مجبورن ام گره سر بکوین çünkü psikolojik ma gelekene, memleketime göçebene, memleketime tamamıyla insanın gencime, civanın hami, be iş, be amel mona, tamamıyla be evi sistemi, hend kadar zor, zulmahil serve gelik ki mecbur hami çine şehrit yabancı, şehrit jor, metropola, حتی که واری خواب بیله تایید کندشن به خاطر آبوریه جوی چنده دا ام دبیجن که گره ام تقاط سرب کبن ام ایش امکانا جبو گلی خواه جبو و ملتی خواه جبو و جوانیت خواه چی کن دا که اوانه ولاتی خواه نهیلد نچه نجدر و مترپولا دا شول نکن çünkü Kürdistan zengine, cihaki خوشه، cihaki پاکجه، cihme çandın ete bigiri، hayvancılık ete bigiri، her türlü tamamıyla heye. Mukabil ki düşman ev fırsatını tamamıyla hami desti milletime de derixistiye. Milletime hint kadar perişan kiriye ki jibo kereki nane، jibo abura xabike mecbure göç etken dışına metropola. Edebeci milletime gerek ki bize neser ahaha. Çe erci aha mrufu şirintir çinine. Eğer jiyan hebetin, jiyan ki pakış، jiyan ki serfirazahi، jiyan ki berxwadani Kürdistan'a، velat-ı mrufiye. Endamın partiye ve diğer kir hunça ve dibinin? Endamıma em
برای خانادان شخصیت ها جمعه پارتی اساسه اساس olan partiye ev endak me seçmiş kirin me millet rızayet nişedayı emci saygı nişededen gele insanı cindine insanı halki cihin eşu janu kullu kadera milleti xad zanın اد زانم که دی گل جندی جی خباته که پاکش بکن شرکتونی جوارات خازن بانگوازیت جبو کسین که دچن سر صندوقان چیه؟ هر کس بلا دست خودان تا سر وجدان آخوا هر کس بلا دست خودان تا سر وجدان آخوا بلا بشتا سر صندوقی اوه نه تشتکی هورکه اوه هبون و نبونا گلی کرده سالان وقتان اف شری هنی لسر سری وازارو که من دبیت ام بنا برپرس ام تاقاس لسر کون داکو اوجی نفسه که ورگرن هر کسی بلا دست خودان تا سر وجدان ناخوا ام کردن دایکا چی کسیش مرو را دایکی تی ناکه دایکا مرو نبه چی کس مرو همبیز ناکه خاکا مرو نبه ولاتی مرو نبه گلی مرو نبه چو کس ما همبیز ناکه ام هورا باشن سرکتنج ما همشگار را از ده بیجیم اونجا گل بخیر هاتن لسر سران سرچاون پیشیم هلبجارتن خواجهی هنه 21 آداری در حقیقت هلبجارتن تو چه فکری؟ والله هلبجارتن یا خواجهیه یعنی هلبجارتن بو جهیمه یعنی ساخیه به تماکش بتم چه بجن یعنی بو جهیمه بو قضامه اتشله بلدیه که نو بیتا و دی بیت خباتی بی هبن بس که قضامه چه هبه چرا سر که باشه یعنی همه فکر اندامین کو پارتیا و دیار کره جبو شارداریه هون چه واد بینن؟ خودی باشه یعنی همه حوالین منه انشالله به هر بجاتنی رشتی سرب کبن دی خباتی نو مشینن یعنی پارتی جبو گلیلی از جرجی دی باش بد یعنی انشالله یعنی دا خواهدامه اوه همون کاری جاتی پیش روش چه نیشه براتم دی ببینیش نه دمی بوری دا اردوغان گوته اگر که هون رهی بدن خدمت هیا هون رهی ندن خدمت جنینه در حقیقت تو چه فکری؟ یه آخفتن اکشاشه یعنی نباشه آخفتن یعنی یو که تحوالی مبی از بوده خباتی بکم تحوالی من نبی از بوده خباتی نکم آخفتن نکم یعنی نه راسته باشی نینه جه جنینه یعنی سیستمه که اودیه که خلطه یعنی هم به باش نفکرن شاشه یعنی جبو قایم من هون چه بیشن؟ قایم جی نتشته که راسته چونکه اراده منی نه یو که ما تمثیل نکردن یو که اراده من اودیتر شهرداری تمثیل نبتن چون بوده بیشم درابی اراده من چه حسام نکرد درابی ماموره که پوشی فلان نوشته که نباشه شاش و نمه بیشی نپجرین قبیل نکنیم حتی نه قایم منجوره چه خدمت کریه؟ والله این خدمت که پیشچو من ندیدیه یعنی بو قضا خواهم بیشن اهالی الباکی هم بیشن یعنی تشته که ها پیشچو بیشن اهالی ما خواهد دیه نظام هوجهیه الباقی بچه هیا؟ خود هوجهیه الباکی تشته انکو هر گرینگ بومه سینوری ما گرتینه گر سینوری ما بینمکن یعنی بازاری اهالی تر بیتر چون بوده بیشم آبوریالی نینه آبوریالی خلاص بیه کار نینه گنجین مجیبانین ما همه اعلان چون سخنتی هست سیمه های مزین گره سینور بنوکر جبو کسین که دچن سر صندوقان رهین خود آویجن چه گوتنیت تهنه چه بانگوازیت تهنه والله بلا که اوانه هم یادنه پیش شوید خواه یعنی راستیالی ببینن یعنی سونشته هم کردن سعی همی تشتی
ایرادا ما بیترجه یادشی بو جهیم کش بو منفعتی قوی قضایی اما seçime جدا نه seçime که و تی هریمیه یا بو هریما ما بو بلگا ما بو قضا ما چه بیتر آوادی کرن که اوی düşmüş bitir güvendici رایو خوب کشم. پیشم ده هالبجارتن هیا هالبجارتنا خواجهی سویه کی آداری. اف هالبجارتنا چی وید دته؟ اول بجی امیر رهیا خدانه هدپی. رهیا ما بو هدپی abla. Yani dem partiyan hene? Dem parti HDP dem partiye ki. Endamın partiya ve diğer kiri hundu şopinin hunda hakkı da çi de fikirin? Xda abla Mehmet çi bejin ha partiya ma yani. Pişti ku partiya hava em bibêjin hat hilbijartin hûn dixwazin divê vê navçeyê de çi bigu here çi xizmet ji we re bêkirin? Xda abla xizmet ha çi bejin. Durma başkala zêde çûne xeliya göşt bitin çike namînitin yani çan bejin qapiye başkala kendi bu başkala daha baş bitin. Ama daxwaza me ev milletê me göş nebitin. Hem ev daxwaziya me. Ve hûn ciwan derheqê qayûman da çi difikirin? Xda abla Mehmet çi bejin xwedê qebîl neketin. او دستی ماتیتن زنای خدای سال هدفتی بسنتن یعنی تی بویا باشکلات شیا باش شیا جنی تیو بکتن ابلا دا کجا دی قایوم نه چه هولدانیت هوا هنه والله هیچ چن ابلا همه ابلا به جبو جوانین دچن سر صندوق رهین خدا آویجن چه بانگوازی ته هنه نه خدا ابلا همه چه چنه و تی یا دلیوان چه ببلاو بکن هست که گوتنه که بیجه بو جوانان خودی ما ابلا همه چی بجن هر کسی یاد دلی چه بتیو بداتن ای الله من راست بجتن ای الله هون جوان پشتی کو شارداری گوهرین پارتی هوا هات سر شارداریان جبو و جوانان هون دخوازن چه درفت بینه وکرن خدا ابلا باشکل اکونومی بیت قازانش کن خلکی باشکل نچ تجهیز جوی باشکل مثلا daha ekonomiş و به مادی گلر بیتن تای مثلا زام نینی خال گناه هم بلا او بتن باشه بومه. باشه گلک ساق بی سپاس بخاطرته. سر جواب لا. پیشیام هالبجارتنا که هالبجارتنا خواجهی اف هالبجارتنا چی وید دوه؟ والله ام گلی مقدور بینه یعنی تو بیچه ام حس دیگه دام لی سرکتون دخوازن بو ولاد و والپارزی اما ام هندی بینه هم بندستن ام لا بندستین ام سرکتون بو ما چنده هنوز آن هم تربیه ما چه بمزانی دا یعنی خودی یاری کاری ما بیشتر. اندامین پارتیا و دیار کری هون چه واد بینن؟ پارتیا ما گله جندیه. گره ام پی که خوش ام پی سفرازم اما انشالله همه سرف کمیشی. دما کو پارتی هوا هات هالبجارتن جبو شارداریه هون دخوازن جوارا چه خدمت بکرین جبو الباقی؟ بو الباقی ام حزکن دامرملی بو ما گولاد بنچکنه آویمه چنه ام گندی همه گوش بین چونه شهره ام پریشان ام یه مونی گندم نشیمچن ام حزکن بو ما آویمه چیه کانیا ما چیکن بو ما گولاد بنچکنه گندی کو گندارو نرم حیفا گندانه yani hayfa gündane. Am hazır günd buşan mişu. Dağazı mı cevap? به دناوا الباقی دا خباتین هالبجارتنان چاوا دیچن نزدیکاتیا گل چاوایه کلیجانا و هیا آن نه. خباتن کلیجان زندیه yani milletime bunu parti geleceğince. Çünkü gudum bu hindi çinince. Geleceğince az safrazyan dağazım. به در حقیقت قایمان ده هون چه دفکرین؟ قایم da az چه بجم انشالله قایم چنده انشالله که سرکه از بجم قایم چینا بقوه تا خودی تی و düz cinde kevde. Ev çend döneme qayma davêjin ser şaredariya vir? Medigem ev du dönem sê dönem qayyum idûtî yani ti bû me iş vêdekirinê ne hele iş vêdekirinê qayyum idûtî me perişan dike. Qayyumê hitan he çi xizmet jora kiriye? Qayyumê ne hele çivketê da. Ne hele mesela zamanı seçim ettik tadi qayyum hoytira belediye milleti hammi iptal dikete ne hele çiş me bibiniyeti. Çi bangawazî ekte anjî gotinekte heye bo kesên ku diçin ser sandoqa rihiyê xwe diavêjin? Ez serfraziyan dixwazim ez dijim bila raya xwe de nexwe.
بلا نه نشکستی یعنی وجه ما بومه başka چیزی نه سپاسیت اتکم از سپاس دکم گلک ساق بی هر هبی والله پارتی ما باشد برا دانی خودی سلامتی ده خودی کیش خیبه ویکت نصیب انشالله پارتی ما انسانی دلی دیدانن او جمعی ملتی باشه انلی ممنونن خدا دست بینه در حقیقت قایمانده هون چه فکره؟ والله قایومی از قارشیمه قایوم باش نه sonuçta tercih millet ya dıça ولی همه اوه قایوم باش نه اما دولت جای قایومی توش قایوم خدمتك چه واجب الباقی کر آنجی خدمت کر یا نه والله قایوم خازانی مثلا عادی قایوم دیدی خدمت شونه دیت چه یعنی بلدیه باشگاه تونه قایم مقام اودیت که اوجی جا کیف و هات چه چیه یعنی بو باشگاه جوهر چه نه هاته کن یعنی ایلچا مگه چکده مثلا گلا پیشان ما ایلچا ما پیشه بو مثلا همون چی کسی چوبونه که رید میجی همونیه که چوسیج مثلا همی که اند کون چطور شین بلازگینی هوجهیه الباقی به چه خدمته هست دماکو اندام پارتی هوا هات نهل بجارتن بلازگینی هون دخوازن شو را چی بکرن پارتی ما وقتی چو گه که اوجی بوم مثلا تشتی گلا باش بکه بو مملکتی ما فایدالی چه به حلق مثلا ترجیح حلقت چه به اوجی گه حلقی خوابه چه لازمه گه بو بکه sonuçta halk onu tercih ediyorsa gel bu halkı kaşul ke. Hadi umuda me hem kiş partiye hera bu meşul ke. Sonuçta millet gene hemler mesela çaresiz ma mağdur ma bu şul ke. پیشم هلبجارتن های وقت دزانی سویه که آداری اف هلبجارتنه چی وید داده چی وید دواجنان هلبجارتن مثلا عالی ابیشم الباکی دا بو جنا تشکل گیرین که مثلا سا جنی مثلا جن رنگی خود تا پیش زیادت مثلا ام به هلبجارتی دا جن زیادت مثلا خود تا نپیش بو دم پارتی زم در پارتی خازن هم دم پارتی نه هم خباتا مثلا دبینن علی الباکی دا جن زیده نو کارانه هردانه قادانه از باید کم هیچ علی جنی داتی سرکتی بتن الباک اندامین پارتیا و دیار کری هونچه و دبینن؟ یه هف سرکتی از باورم پارتیا و دا هف سروکاتی هیا هف سروکین و چواهن دیار کرن هون چوا دبینن هف سروکین خوا هف سروکیت خوا ام عالی مثلا الباکی ملتی الباکی همیش گل جندی دبینتن حد هف سروکاجی حالا جنجی حالی میجی تیکه استمانا پارتیا مداد شکی گل جندی بو حد هف سروکا عالی الباکی داش گل سرکتی نه او چند دونم قایم داویجن سر شارداری الباقی دو دنمه هون شارداری چوا دبینن خبات دیکن جبو الباقی یا نه نه والله قد نه بین نه کن ملت همی گل نه ملت دگرن بینن مثلا ملت گل گازنده یا قد خبات نه کن دامو هلبجاتن نزیک کوت بیجن امی اویکن ملتی می الباقیجی همیشه یعنی انی وی تشتید بیجن امنوی نلی باندن جرای دی بلو من علی بینن هر دم علی بینن آلیت بو هلبجاتن ایدین بیجن امی ویکن امی نزا چکن امی چکن ایدی اقلیم رنوشتی هم قانون علی باندن. دمل دست دماغ قایم چون شارداری نیوبون هوجهیا الباقی به چه خدمتی هیا؟ هوجهیا الباقی جلسه جوانا مثلا خبات بین اکرن وی هبی zaten جوانیت الباقی چه کس نمایتی دا خوشبر بینه گل زیده جوان کارک چتش با نه تا کردن ندانی نه هایی چونی نه به عالی دا بو جوانا خبات نتیه کردن عالی قایومی دا
به نزیکاتیا گل جبو هلبجارتنی چاوایا کلیجانی هیا یا نینه دکاری در حقیقت بدهن تشتا بیجی او اولیه دا گلی ما هم قدر کلیجانه هم قدر یعنی نزگاهی هلا رنگی جنی زیده هیا سهل بجاتنی ام تاخت گرن bölge digerin mesela halkı elbaki jin zede coşa ve keyfa ve nizgaya bu hilbijatini gel zede inşallah damamına serketin jiyamana elbaki da serketini bu geli elbaki Hamid xaz. چه گوتنی دهن اجبو کسین کو دچن سر صندوقن دنگی خوددن. اره هنه از بانک گلی خو حمیات کم هر گلی ما حمی بلا بش نصر صندوق دنگی خو بدن نخوا صندوقیت خو خودان دکن یعنی بانگام بو گلی ما حمیه هنه. ای باشه گلک ساق بی سپاس هر هبی. سپاس بوتجی واتنواجی ایجی سرکتنی تخازم بو دم پارتیه. گلک ساق بی. پیشیام هلبجارتن هیا هلبجارتنا خواجهی سویه کی آداره در حقیقت چه فکری؟ خودی امشد فکرن بومجی افتکی باشه کشکاکی معبد کشکا معبد باش کشکا معبد یاردمجی کشکاکی مملکتی معبدن بومه او باشه کشکاخی خدایو بکه ایشالا هم زمیجی ببینی که چه ماست چه بیت پیشم به هوجهیا الباقیا نابچه هوا بچه هیا جبو خدمتی خودی محتان هشون ایتام خا ملی ایش وقت بیجه مخم مملکتی خا الباقی ماشون دیدی ما خباتی بیجه چون اینا هم سوالکی غربتی مازم بینا هم چون دور خباتینا هکمی دور خباتم بلا بوم لیت سرچه که بوم برایشی مالی با مملکتی هم حسن کن در کن همچی اونا گران هم دی مثل شما پیشم همه انشالله کشکا بوم یا خیبت کشکا بوم باش همه بخوای دنا پیشی انشالله اندامین پارتیا و دیار کریج بو شهرداریان هونچا و دبینن والله هم باش دبینن ویگوی هم خواهد تماشا لید کن بلا بیتا هایتی مثلا بو سیچ ماج دبین دید گرن تینا گندان تینا هایتیون هیچ نهاد نمالی ما والله همیش بین همی بخواه خبر دن همی بجنید همی شرطیت خواه بجنید همی جی برای شرطی خواه بجنید ما کادی چه بکن همی جی آنها گونه هنده برای خواهدنی کادی ما چه بکن چی شما ما بکن تکیر ما بین کیر منوی همی جی حس کن دیوی ظلمی در کن عذابی در کن هم حس که مملکتی خواه در کن لیه دوبن بو پارتی ما بو پارتی دی بعد می در حقیقت قایمانده چه فکری؟ والله حقیقت قایمانده از چه بیجم چند سیشم هجی سیشم جوادی چه قایم هوت ندا ویجی کل شما چه بنظام حقیقت قایم دانش چه بیجم والله به قایمان جبون اب چه خدمت کرد؟ والله بو ناو شام میا البته خودی چه خدمت نکردین به چه گوتنی تجربه کسین کو دچن سر صندوق ان رهیا داویجن هنه گوتن ایمان بلا هاج رعیت خواهبن رعیامیو نامیسامیو رعیامیو اوامیو بلا خلط نکن بلا رعیت خواباش باویجن بلا خواشاش نکن ای باشه تو هر هبی گلک ساخبی خاطرته